پرس رمضان اندر تہ وودت ماہ رمضان چن راتن مز، ماہ رمضان کن شبن مز، ماہ رمضان کن جمعن مز، سحرس اوسک ودن، افطارس اوسک ودن، مگر شوالک ژندر دراو بی بنیوک سنگ دل۔ ون آوی بی ماہ رمضان، ون لاگیک مسجدن مز لڑائی منٹن تو سیکنڈن پیٹ، ون ین مولوی یت پیڑس پیٹ واز پڑھن خاطر 8 تو 10 قومس کرن افتراق و انتشار۔ مشتاق احمد ویری چھ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر ضلع اسلام آباد خادم آسن کن اعلان کرن کنس مولوی چھن اجازت 8 تو 10 پیٹ مسلمان تقسیم کرنک۔ آپ بسی ونن ات چھ گنجائش 34 پڑتن کان 42 پڑتن کان 36 پڑتن کان 8 پڑتن کان 20 پڑتن کان دے پڑھن ژے چھن اجازت 8 تو 10 پیٹ قوم تقسیم کرنس دیون نہ قرآن مجید نہ محمد رسول اللہ۔ 8 پڑھت نیرتن کان 20 پڑھت نیرتن کان ژے چھنی اجازت، مگر 8 پڑھن ول تو 20 پڑھن ول ہین سام۔ یلی شوالک ژندر چھ نیرن پت چھک ژٕ 1 رتن آسن مسجد نش غیر حاضر، آز چھک ژٕ یمن 5 وقت نمازن روب بہناون، دپن چھیک 1 سیکنڈ تو 2 سیکنڈ کیاز پڑھو تکبیر تحریمہ برونٹ ژے چھے شک بہ چھس شاید کامیاب۔ یمی مجلس ہند وسادت چھ ونن یم شخصن 1 رتن مسجد ہند دروازہ ترون پتہ آو مردادم گی کرنے 12 رت ماہ رمضانس اندر 7 نفل پڑتن دہس۔ امس ما غلط فہمی بہس ظاہرن زینت تھاون مے چھ فرض 7 فرضن ہند ثواب نفلس فرضن ہند ثواب ژے ما چھ غلط ونمت بسی اعلانیہ ونن اگر 1 رتن غیر حاضر اوس کوٹ چھک تھکراون کہین چھ اجر و ثواب ژٕ چھکھ ونان 7 فرضن ہند ژے نا اکہ فرضک ثواب ژے نا اکہ نفلک ثواب تے چھ باب گنڈ آمد احب العمل الی اللہ ادومها وان قل۔ چھن ہنگ منگ امام بخاریان باب یہ تم اسن خاطر یہ تم ہیڈنگ ہنگ منگ گنڈ بس ربش عمل پسند یت عمل من تسلسل آس کنٹینیوٹی آس ہمیشگی آس سستن کمی۔ اگر ماہ رمضان 200 رکعت نفل پڑھک 1 رتن پڑھک نمازی ماہ رمضان نماز پہد دین در دربار حضرت اللہ غلط چھو نسکو گمت نسکو چھو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ نسکو چھو برابر ٹل ڈیک چھو روزن نماز پڑھن وول روز تھاون وول زکوٰۃ ادا کرن وول ذکر کرن وول تلاوت کرن وول یو تام جسم منز آس شاہ کھسن تو وسن تو تام چھی نماز پڑھن حکم کرن اسلام تو محمد الرسول اللہ